Ahari Kyabenda Secondary School nibaza kwombekaho ebyombeko bishatu by'emiryango 8 na za kabuyonjo 2 z'emiryango 5 buri emwe ebirikubaruramu miliyoni 89. Mu izina rya NRM, mu izina rya President Museveni, mu izina rya Muhoozi Kainerugaba, mu izina ya gavumenti ya Kamwenge, MP na community, amina. Abagaba harukwebembera akakiiko ka Parliament ak'ebyobwegyese nagira ngu nk'akakiiko k'ebyobwegyese behireyo okubutuura ebyobwegyese hatari mu Kamwenge honka baitu ihanga ryona. Twatire n'obwegyese kugira ngo ubwegyese buri mu Kamwenge honka, ubwegyese n'ekikwato cy'ihanga ryona, tuza kuhereza ihanga ryona kubaza kurango ibikwatire n'obwegyese n'emizano byatambura kuri. Joseph Karungi omukuru w'entebe ya Katana bwa Kamwenge District asimire gavumenti haba umuganda muhango ho gubateira ebyobwegyese mu district age. Sima gavumenti ya Uganda abo kubasa kuhereza biliyoni 3 ezo kubasa kuongeza ebizimbe aha secondary schools zitu 6. Africano aharukundira RDC ashabire bakuru b'amashomero obutataho bishare batakikirizaine n'abazaire. Ahari Biguru Secondary School contract yo kwombeka ebyombeko 2 by'emiryango 5 na kabuyonjo emwe y'emiryango 5 yabojo ebarirwe miliyoni za Uganda kagi 19 ekwatiwe aba company ya Score Civil Construction Company Limited. Nje no burungi na no kubaho kurungi kwa za secondary schools ahari Biguru Secondary School abwarangani hangari yanjye. Moses Kwesiga Toki oheirwe merumeji ayeraganise kukora n'obwesigwa. Nabo nti moto yetu yokuyirinda kuswaza omulimo utarubata kurungi kandi ukaba abantu bona bakora amatano y'iso hansi. Ekyakasatu tuyirinda Ruhanga Katumire Elias mukuru w'ishomero rya Biguru Secondary School nagira ngu ebyombeke ebi nibija kuyambaho kucendezo mu ijurano kibasa abana okushomaji. Ezaza kwiyongeraho niziza kunyamba munonga kucendeza mu ijurano mu class. Ubwo kwa class zitu zikabendezwa mu abana at least kama 15 kusiyankari nkaga ngato bero shanga mu class naza amabana kacinana n'ingacenda. Engineer Agrat Kwase horukure byo kwombeka mu USEP ashabira bombeki okwerinda okoraganana n'abana b'amashomero na munonga ombyo mbonano na nokutaho kwerinda okucendeza za butando. You are supposed to start holding, you protect these children, they are young children, so to expecting and overprotecting from our workers. Empataneji eteirohe mikono yakwatibwa ba company ya Denka Building Company. Gashakwa Christine Charkunda omuri Kamwenge.